大家平安。有的外tu cho kadam-daman nama katinana sulivat. Saka tu cho kadam-daman na urta supui na kaino semas. Imazai tua isaroni kia sangasan. Imazai tua lima sulatan. Imazai tua ita kayan patutapuru katu ita kayan. Tesaroni cha 前书5章1到51节。Lavjek aichua patara nungida apatara no makutakudanga adaw sikuda anya si vici ka pasmarau tanumun ayatwa kemelangmu remaluai tua simpantizan nuata mararai adaw uri maru mavana zwa manche zenu zemezemeta apa pintus aro cakau na sarungwa aiken ini katena sa makudanga ta no aya maraka chau bazwaki papintushi na murip taya madu namayangata twa rutu denwa uri wala ka mavengrai anya ini angata kauri magurat lakwa lavtyek ayatwa ini kamuna na separak tua sermarman ini kauri na ki paru urucakacakau papintu setanumun azwa adau ayatwa timuna na sepalavak mun tua teral na sepalavakmu tua muadadau wa mapulat ini katena na sepalavak tua zemet-zemet tua sermarman manasika ula ini katena namaya tua zuma no cawan ana sekataet ula tena na pasket sate kana sepapau ringavan angata ayatwa rukata taet no zemet rukapurau mapurau no zemet lakwa tite na sepalava katwa muada-adaw kipapauringavi yangata ulata sarwanta cemas katwa ta kiliva ka maru ta siniki pasrem tuata varu satya ka na temarupung tua siki ichi mavana ta puzangaran tuata mapaseling ini ka manu tena pinili noa cemas turi patavungan pinene tanga iten uri na mapaseling masa ta marareng ati Yesu Kristo sini patsai ni Kristo masa titen tuata sivarana ki jajaran ta madu balut balalut tananan namatsai anga chau no mantia zangati Kristo manasika ulamuna nama sasa sanu pataturu tua urinu sika kezengan anamaya tuanu kakudan tucu aichu kainu cemat sinibi cikimazai tua Tesalonica 前书的5章1节到11节aichu alinaudian kini sepu nanga gemalu aichua linaudian tayau tu chua ka jam-jaman asini putarwan tanutin 穿军装预备主降临穿军装预备主降临保罗劝勉信徒要在真理上彼此鼓励互相帮助不要为已死的信徒忧伤也不要沉睡和醉酒而要活出光明之子的生命样式趁白昼的时候多做主工并且要穿戴属灵军装警醒戒备带着信望爱来迎接主耶稣基督的再临与他永远不分离sinaya tanujina mapula da cinanam ipapauringa oto ta saruan ingka cina kemenang iman tius kipapintu sinitin nuata semasa marareng saka ini kacina rima kayanga makin menem tuaca sinalivatan
tu rupa salivan iken saka latinana paenen latinana Gamava latinana 穿戴对着属灵金砖的来警醒戒备latinana papauringaw amapulat to sinipa semaraw no ta smas saka tu choka jama-jama na sinipa kinemenem ta nuken 默想在充满诱惑的日常生活中我如何保持警醒不沉睡呢Aisyah kacawan Alia waravaza sipakalingaw诱惑的日常生活中一个那么呆诺基巴paulingaw sa ikakanana taen哎呀心里把什么老讲一点所以我们要常常的警醒常常的预备常常的戒备哎呀跟那把什么老讲那么波拉改努力为我们死并赏赐永恒生命的主耶稣我结义还活着的日子用光明之子的身份以充满信望爱的心来等候你的再临奉主耶稣的名祈祷阿们Mali-bali tu suka jam-jaman nama katinana sumupo latinana kinizang noa cemas latinana sulibat ayakana pasamarau taja pingan latinana sulibat tu suka kini adaban mali-mali